Zaman si mga sahabat way sila nag-discuss. Alam sa tungod si Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Way noon kakitaan mo khilaf dah antara si mga sahabat sampai patabi'in. Iban si mga tabi'ut tabi'in. Amin miya makadapapanaw si mga sahabat way noon na unin discuss. Sa maalumin to kanila. Biutang nila uning baita sin Allah dalam sin Quran amo na yadto. Baita sin Rasul amo na yadto. Isbatun nila yadto. Haway nung pagpasalupa, haway nung pagpinda sin makna, haway nung pag-ig sin makna. Nah, aminin papanaw sin kita. Hangkan mayroong problema walillahil hamd abiyaon kato. Amin miya makadapapanaw ini salamat kita ring pagtakwil sin sifat sin Tuhan Rabbul Alamin. Uno-uno yung baita niya, baita sin Allah Ta'ala siyain makaingat sin zat niya. Imiyanin Allah Ta'ala nag-istiwa siya taas sin aras. Ubus dumatong ipon na ulihan ini umiyan kita min Allah Ta'ala way nag-istiwa taas sin aras. Sinyong siya batalaw sin Quran. Allah Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Siyan imiyan. Ubus dumiskas kita way nag-istiwa in Allah Ta'ala. Hawlo kita ni makafakdalil yan. Aminin asubuhun na to. Aina wajadtum dalilan anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yastawi ala arsy. Biasin agin. Sabab lang yung pag-istiwa dito makajari isbatun ini patuhan. Sifat ini si manusia. Nah. Sabab si ma'aulong in hadith dun ini. Nah. Sabab amin kaida nila bangjimatu in hadith. Nah. Kullu ma ay katan kullu ma yaqa'u alayhi hadith fa huwa hadith. Di makna in katan sin jumatu doon ka na in pagpinda-pinda sin hal di makna in siya yan in siya makhluk. Nah hangkan bangha akidah si mga ahlul kalam law niya imbis sa rasin Tuhan kalamuhu wahidun fil azal imbis sa rasin Tuhan ang bukda apa nakna wayro mo kumatauli di din ng mga problema dakla. Sabab long niya bangkaw imian imbis sa rasin Allah Ta'ala mataud di makna magpinda-pinda di makna long niya aun muhidat dito kani kiasuran siya sin pagpinda-pinda amin hadith amin kaida niya. Nah amin ni mga kiulungan sila Allah Ta'ala maksud dito amin hal may tajimatun fitnah amin na aun yung pagpulak ka natin may kaning karya sa zaman sin Rasul iban si mga sahabat iban si mga tabi'in wala yung publik. Sa azaman na tuwing inaon ng pagtungka kaya tungusin al-i'tiqad dahil sabab yan idurral ulama amuin kaya kuwanan ng mga ulama nagtaklip na itong sila kitab amuin hatungod sin pag-ingat na itong sin asma iwan sin sifat sin Tuhan Rabbul Alamin. Hanggang may kumasubulong niya Tuhan in akida niyo amin tawhid al-asma o sifat wayro na zaman si mga sahabat iban sin tabi'in hawon nyo nakawait ito. Injawab niya lang si mga ulama hawak to yung mga ahlul kalam naghinang na sila hatungod nagpaham sin sifat sin Allah Ta'ala idan naluos na kayo yung mga ulama ahlus sunnah in huminang natuod amin aturan kiyawa di nga papanaw sin mga sahabat iban sin mga tabi'in amin hinang nila na amin agaron na to pag akida sin kita nyo sabab sin maglamo kayo di na mapilit to. Idan doon ini hambok na rin to amin siyap kung sinima na to amin pengadjing na to amin hal may takjimatun biyat to ini idan namun ini amin hadis sin Rasul maawnin ahuling zaman maawn magbalik mawal mula magbalikin agam Islam biasin pagdatong niya kabamuhan ng tao. Nah may kanin sabbutun mo Quran sin Allah Ta'ala way kau nagpinda sin makna wayrun iyagat mo siya Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa in Allah Ta'ala timayin babawata sin ars niya hawayron pagpasalupa di mo pasalupa huning pagtayin babaw papagtayin babaw sin makhluk hawayron pagpinda sin makna na hinangon sa istawla abi sin pagmakna sin mu'tazila law alis makna istiwa bi makna istawla amin siyakop sin Allah Ta'ala. Nah bi makna law istawa 'ala al-'arsy bi makna siyakop nin aras wayron siya nag-istiwa ti may babaw dito sabab unin maksud dito napihan nila in Allah Ta'ala wayron dito taas. Nah bimakna wayron siya taas sin Allah Ta'ala aminin akida sin ahlul kalam ada po ning kita niyo nuthbitu in Allah subhanahu wa ta'ala yadto siya taas sabab sinalong si Quran kata dalil niya Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa tanazzal amin nuzul sin Quran in karya salisin amin pagturun misang pamasa na to law niya tuan timurun in karya salibasa na to timurun bimakna day nga taas sarap pababa amoy ning karya salin tay in Quran timurun day gaw
Halau sin Quran kala nazzala bihi ar-ruh lan tanazzala al-malaa'ika amin halau sin surah inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalul malaa'ika. An-nuzul law si mga ulama dahil hataas sarap pababa di mo makadyarin iyanon in nuzul dahil nga subangan narap pasadlupan na in nuzul min al-a'la ila dahil nga taas ka pa iban sin ayat sin Tuhan Rabbul Alamin din sa mabista in Tuhan Rabbul Alamin amuin yadto si hataas sin aras tay may babaw di siya intaw sin ayat sin Allah ta'ala sin hadith sin Rasul sa problema ron hayni sabab sin aqida usul sin mga ahlul kalam law ni amun napihan tayin Tuhan Rabbul Alamin haunum pidju amin sitta jihad fawq taht yamin shimal iban sin uno bayo amin unum upat pidju atawa unum pidju ini taas ababa atuo walawa asadlupan asubangan law niya napihan tayo Tuhan din dito tayo din pa nga sumuro na ini atungod sin amin al-unum amin na taas sin ilong sa mga ulama amin yung problema ron hay ni mga umat sila basta siya sumunin akal magproblema to sarap muna yung mga ahlul kalam iusal nila yung akal nila pa Tuhan Rabbul Alamin at niya biyarak bus nila ng Allah Ta'ala biya sa parati manusia dan nasabab ya nasakop siya sin amin pidyo nasakop tayo ito amin nasabot takain ang paimpangasulong sin mga ulama na ito rahmatullah in puas sin langit ini impangsuluh aw pa rin dito pidyo amin na puas sin langit dunya ini aw pa puas ito aw patampat aw pamakana puas ito ilaw sin mga ulama na ito wayrun na malingkan unub siya kata way na dugaing malingkan amin hataas na siya katan way na dugaing dito in Allah Ta'ala fawqa dhalika in mahasud si mahating ya Allah yadto pataasin namin hapuasin pitong lapis langit ini yadto pa siya dito idan ada bukun siya makan al makan hada kulluha ulu fil ulu lung si mga ulama na sabab hapuasin pitong lapis langit ini wayrun na jiha wayrun na pidyo hapuas niya bangkaw yuklas na rin doon na ini ingkatan yadto ulu sababi namin yari na amin yari halaw sin pitong lapis langit ini ini aupid juri in Allah Ta'ala wala di halaw amin yung problema bang natuusan ng akal pa Allah Ta'ala batin siya yari halaw sin pitong lapis langit ada problema na nagkamari na kita in Allah Ta'ala di na to amutan sin pikilan na to sa akalun wa huwa fawqa kulli shay'in alin ala khalqihi ba'inun ala khalqihi amin yung problema mga kiunuhon sila Allah Ta'ala kan nimita ini ituram na mga ulama na to amin simubsubin pangadya arap marisabab sin in mga ahlul kalam in mga sila nangad isin filosofi kuan ini yusal nila in akal nila pa sifat sin Tuhan Rabbul Alamin dengan sabab ya uway ang kalaw sin mga ulama kullu mumathilin kullu mu'attilin mumathil nah ingkatan sin magtataawil amin mag-iig sin sifat sin Tuhan Rabbul Alamin in karya sali nila yadto magpaparagbus magpapasulo pa sila sabab di nila katakwilan kaigan ng sifat sin Allah Ta'ala atawa kapindahan ng makna sin sifat sin Tuhan Rabbul Alamin malaingkan hapuas piyaragbus nila in Allah Ta'ala pamanusia amin kaptangan sin mga ulama na hanggang doon ini mga kiulungan sila Allah Ta'ala mga inibang siya pamuhon amin mga ilmu pagsapot dihin ini masala tong sin asma wa sifat ghamida perkala malung siya magkalangyan kita yung usul siya pangadyon sa mga ini nasabot na itong sa darunin walidalik ating mga taritiban sin pagpangadyo na ito at tawhid magtagna kita rin nga matun silit sampay umabot kita rin pa mga kawaid sin asma wa sifat amok na rin ang mga sarayaw-rayaw kitab pangadyon tarun ini ang kawaidul musla amin hambok din ang mga kitab dakula al-kawaidul musla biyutang sin mga ulama amin kaidah pagpaham sin sifat sin Tuhan Rabbul Alamin idan ang panato ini makon abi ang mga waktu kon kita sabab sin karya sa sin pangadyi sin mga ahlul kalam kiyawa ni nga akal baliw ni nakal mo magtuy sabab mo siya sa akalon lumunod na in sifat amin rahman amin rahmat ini sifat kahanun kalunok
Ilan di lang yung mapatut-patuhan Rabbul Alamin sifatun mo siya sing kalulu. Sabab sifat yan si manusia. Bagyan to siya akalak kanong tanang mamunas. Ilan magsabab silang mutakwilan tayo sipatin. Ito problem. Problema rito sabab simpiya sali mo magtuin Allah Ta'ala mong pamanusia sifat amun ar-rahmayat. Nah, amin ito nagproblema. Bukun sa ukatlaw si mga ulama, in Allah Ta'ala aun sifat niya rahmah, atawa aun sifat niya aun yadain, aun 25. Pasali umuna siya pamanusia. Nah, sa ukat aun nasabot talong sing Quran, yada amin 25. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kilta yadayhi yamin. Jadi Rasulin nagbaita, in 25 sin Allah Ta'ala, tuo siya karwa, wayrun lawa. In problema da kula bang in usul di mga kanalong sin akal na tumagtuy siya pasaliun magtuy palima si manu siya amin yung problema amin na mong kula problema din mga amin nakapangadi sin ilmul kalam bang saukat masaput long ya 5 in sumud palong uni na magtuy 5 si manu siya mapasalo pa nila magtuy biya sin saka ula-ula kita nila 5 sin Allah Ta'ala mahasud si mating law si mga ulama in jawab na kanila yun amo na yung kiyasul aula iusalin si mga ulama al-qiyasul aula amin qiyasun tainhat law mutuan okay pagga law niyapihan yung sifat amin limain bukun siya liman in agin yung kuwa gaus kusul nah ini kan yung makna ni amin yad to gantian sin makna al-kuwa law amin kusuk gaus tay law mutuan behin yung pagasuka walillahi masalul a'la in 5 si manusia iban sin 5 sin sana magsali wayrun yan umian manusia long yang magsali way sabab sing kaingatan niya dugay ngin 5 sin sanam iban sin 5 sin si manusia in 5 sin manusia iban sin 5 sin kuting magsali di siya magsali bag in 5 sin manusia iban 5 sin kuting di magsali iban sin 5 sin sanam di magsali may tak pasali 5 sin Tuhan marikado pagasok amin yung problema bag in 5 sin makhluk di na siya magsali may tak mo pasalupahon in 5 sin Allah Ta'ala magsali iban si manusia sa ukat si imian aun 5 amun yung problema na ang kanilingkat si papanaw sin salakbiat bukun sa ukat aun 5 magsali na magtuin 5 iban si manusia alam mo aun gulamay aun bin la in Allah Ta'ala di na to siya matungkat siyabot niya aun along sin Quran aun 5 sa aun 5 tumu pada si mahasud si mahatinggi Allah di na to kaingatan biya din dagbus niya di na to mapasalupa sa isbatun na to sabab siyabot niya along sin Quran aun 5 kalas unin problema dito in pangasubo amin problema dakula amin imianin Allah Ta'ala aun 5 niya along sa umian kita along may wayrun 5 sin Allah Ta'ala aun kita nakakawa dalil masubo kita magbalik imianin Allah Ta'ala aun 5 in Rasul isbat niya aun 5 ubus umian kawirun 5 aun ko nakakawa dalil in kita niyo salaf aun dalil na to zahir sin ayat iban sin hadith biutang na to doon wayrun na to piyasa lupa tumtumanik wayrun kita niyo nagparagbus wayrun siyabot na to bang biya dinin hantang niya salta niya sab na to in ayat sin Allah Ta'ala laysa kamithli shay wayrun saranding wayrun saliboy sa kutunihan ang sulapun nah idan bang auniyad niya yad 5 tumu pagkabasaran sin Allah Ta'ala di nato kaingatan bang biya din dagbus niya bukum biya sin 5 si manusia nah salamat labi aul amitin papanaw sin mga sahabat isbat ma asbatahu Allah li nafsihi amin isbatun ta tantuhun ta amin tiyan kusin Allah Ta'ala lum sin Quran aul iban tantuhun ta isbatun ta in isbat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lum sin hadithin aul idan wayrun problema na sa im problema bang dumatong adlaw kiamat hamanga sila naknapi iban nakpinda sin sifat ini asuhun sila bang hawno nakawa nila dali aw makadali way imianin Allah Ta'ala bihin biyad in rahmat dunahini in makna niya iradatul in'am al khair way sa ingkato aw tindukan na tutay bang kita maasuwad law kiamat ya Allah biyay ta mo lang sing Quran aw 5 yad idan isbat na mo adya wayrun kami nagpasalupa way kami nagparagbus sa pagaiyan mo amo na yato amin lahil nasabot siyabot mo idan siyabot na mo isab niya kadadya kami kayo iban dayta sin Rasul kharas makapuas kita ni sa in problema amin aw isbat sin Allah Ta'ala min napihan kami igan tamo ni problema da pula sabab sin wayrun dalil ikaisa way takita way ta natungka din sifat sin Allah wala takita bang bedinin hantang niya may ta tapasalupahon pamanusia din na sabab sin pagpasalupa ta igon tay sifat sin Allah Ta'ala law tatawilan ta idan dunay ni mga umat
islan insyaallah mga kamanghuran ni dito kabidaya akan lingkat sin pagpangadji sin tauhid na to ang akida sin ahlus sunnah wal jamaah. Salamat kita ng mga bini labi aula sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Idan huna nakif insyaallah sumpatan na to ito wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.